Dragi uvaženi publikume, danas smo ovdje u Zenici na rijeci Bosni, ali nam je cilj da odemo prema Hrvatskoj, prema rijeci Cetini, zato što već sljedeći mjesec imamo takmičenje, tako da idemo malo da se pripremamo, da se družimo sa ekipom sa Cetine. Pripreme su već počele jučer smo pripremili sve što nam treba za čamac i veslanje, tako da trenutno momci tovaraju. Idemo još po našeg Zizija koji upravo završava noćnu smjenu. Ahmed dolazi iz Zadovića i idemo dalje. Sljedeće javljanje vjerovatno negdje u Bugojnu, da malo doručkujemo, popijemo kaficu. Ali ono što je zanimljivo, šta želimo postići sa ovim videom, jeste da imamo jednu lijepu uspomenu za sebe, ali isto tako da prikažemo ovo zanimljivim našoj dječici. Znači imamo u klubu među nas nekoliko imamo već 5 djece, možda još više nekih. Tako da ono što želimo da uradimo jeste da pripremimo zanimljiva pitanja, tako da dječice pratite pitanja. Pitat ćemo vas vrlo zanimljive stvari, pa odgovorite i gledajte kako vaši roditelji veslaju i kako se druže. Vidimo se uskoro, gledajte sad kako mi putujemo. Kafa Bugojno, rafting klub Rapid, supra.com. Idemo prvo interaktivno pitanje za našu dječicu. Iman, Ali, Nur, Lajla. Da nam recite čija je ovo zastava i koje boje se nalaze na njoj. Znači vidi, ja ću ovo snijati, a ti gledaj, nemoj kamer gledaj u mene. Dobro, gledam u tebe. Daj mi reci, Amo, kako si zadovoljan dosadašnjim dijelom puta? Zvono, odlično. Očekujem dolazak u Hrvatsku u nekom skorijem periodu, neki pola sata, ako Bog da smo dole. Eto, to je to. Da mi reci, šta imaš reći ovdje u ovom dijelu gdje smo stali? Malo ćemo mi dok ti pričaš ubaciti kadrove sa osmatračima. Prelijepo more, zaista. Gdje se nalazimo? Nalazimo se na dijelu Crnog mora, otačne obale Crnog mora. Ovdje, gore iza vidimo Mont Everest. Eto, tako, odlično. Evo nas na rijeci Cetini, prvo javljanje, već smo odradili posla, ali evo prvi put se javljamo sa mikrofonom Mara Maca. Sad ćemo vidjeti kako ide, trenutno se uveslavamo, sad ćete vidjeti ovamo po 2 čovjeka, trenutno radimo tehniku. Evo vidite kako je sad ovamo vježba čak i na obali, to je odgovoran pristup, bravo Emso. Salkan je gore, pravi ručak, mljevenike. Jel hladno, Bruda? Jel hladno? Dobro. Nemću drva puno pa ćemo se grijati. Sad ću drva spremat, počet pa ću naložiti. Dobra ideja. Ali treba pomoć zovi. Znači trenutno su na vodi 2 Ahmeda, Ahmed i Tursija. Veslaju, nakon toga, nakon prve sesije uveslavanja i sprinteva, dole su vam momci iz rafting kluba Cetina velikodušno postavili stazu, nekoliko kapija, tako da možemo vježbati. Oni su bili sve do malo prije, pa ćemo sutra zajedno sa njima. Eto, za sad toliko. Baš me zanima kako ovo zvuči sa ovim mikrofonom, ali evo sad ćete vidjeti kako Tursija i Ahmed veslaju. Kontra. Mali je vatra, Jaran.
Gledaj, brata, ali vesla. Solidan. Mislim da je skače lijepo, da. Solidan, bogam. Znaš šta, on je lagan, brate. On ima 60 kila jarane, a vuče. Vuče, može jedan brzinski teriju. Sad, kad budeš ti išao, šta očekuješ, kako će biti? S kim ideš ti zapravo? S gospodinom. Sa pola policajca. Bolza. Hajde, uđi u kadar. Pa slušaj, sve što se više vesla, sve se uočavaju greške i popravljaju. Na vodi se popravljaju greške. Tako. Znači, gledaš drugi, ispravljaš, gledaš sebe, popravljaš, slušaš savjete, tako tu. Ti znaš sad budala da ću skočiti ovdje, sve ću se koristiti. Evo sad idu Tursija i Ahmo. Ahmo, odlično je to. Odlično. To je odlično. Sada ćemo postaviti drugo pitanje za našu dječicu, tako da djeco, skoncentrišite se samo na ono što čujete i recite svojim roditeljima šta tačno čujete. A nakon par sekundi ćemo vam prikazati sliku pa da odmah znate jeste li tačno odgovorili. Hoću. Danas nam je bilo, malo je reći, prelijepo. Ja se nadam da smo snimili nekoliko ovih zagonetki i interaktivnih ovih dijelova za naše malšane. Znam da je Salkan radio na tome, ali što se tiče raftinga bilo je super. Odradili smo 2 dijela, jedan smo uveslavali, malo sprint i nakon pauze za ručak, nakon ćevapa, onda smo nastavili sa slalomom gdje smo uvidjeli velik napredak od prošle godine, mogu biti zadovoljan sa mnogim stvarima, ali evo, radujemo se sutra danu, ako Bog da zajedno sa ekipom Cetine, s čim smo se članovima malo i družili, bilo nam je to prelijepo, to je na kraju krajeva najveća i poenta ovog svega, ali evo, bilo nam je prelijepo, sutra još ljepše, se nadamo, još slaloma, kapije i to neću vam prikazivati zato što ne treba i kapije da idu u javnost, tako Zizi, ali neke dijelove ću vam prikazati sigurno. I poslije još malo ću vam prikazati ako odemo, ako Bog da, do Omiša malo prošetat, kafica, večerica, laganica, ako Bog da, pokazat ću vam malo apartman, kako nam je, kako je more i to je to za sad. Eto, hajmo samo još momci ovdje, odjava brzinski. Evo sad da vidimo s mikrofonom, jel drugačije zvuči. Uglavnom, bolestan. Šimso je malo se loše naspavu. Zizi jedva čeka na Neretvu hladan. Ahmo izvodi peripetije, to jest Tursija. Salkan ode. Uglavnom, evo nas tu u Omišu. Još danas imamo malo da popijemo kafu, malo veslamo na Cetini, opet slalom, vježbamo. To vam nećemo puno prikazivati, ali eto malkice ćemo prikazati. Idemo sad kafica, malo ću vam prikazati ove lijepe kadrove. Kako je fino, galebovi lete, zvona zvone. Idemo kafica, gas, evo idu momci za mene. Vapače, 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 vapače.
Spremni? Ajde. Ovo dogore 50%. 3, 4, sad. Lagano, nema brzanje. Ajmo. Vrati, bravo. Aj sad. Ajde. Bravo, može. Ništa, samo daj nam par tvojih utisaka, ovo 2 dana treninga, druženja. Pa, Planove, eto, kako će proći ovo mjesec dana do takmičenja, samo neki pa evo, bili ste super ekipa, zabavni za druži se, vidi se napredak od ovih prošlih takmičenja, definitivno. Start vam je baš odličan. Nadam se da je staza bila dobra. Pa ništa, pripremat ćemo se koliko možemo mi do natjecanja. Sad nismo bili u nekom baš ljutom treningu, ali ćemo probati do natjecanja izvući nekih 15-20 treninga. Da, nadamo se što više ekipa da dođu. I to je to. Pozivamo i ovom prilikom, mi se ovo već dugo pripremamo za ovo takmičenje, već 2-3 mjeseca, baš za ovo takmičenje. Tako da pozivamo sve ekipe da dođu što većem broju. Da. Hoćemo dole. Ništa, samo da malo damo još neke završne misli. Moj brat Ahmo i ja. Evo da vidimo naše taman momke kako idu, snimit ćemo vam to. Odlično. Uspjeli su ga zaustaviti. Tako je. Hajdeš, mala odjava. Vidjeli se ovako super tačka. Eto ga, djeco, budite pametni, slušajte roditelje, gledajte nas, roditelji, dajte djecu da gledaju Supru, da gledaju Rafting klub Rapid, samo će mnogo lijepo naučiti. I evo, sad ćemo samo još malo prošetati. Početni kadar je bio tu na rijeci Bosni, u našoj lijepoj domovini i planiramo ako Bog da tako i završiti. Pa do idućeg gledanja, kao što smo rekli, namjera je da je treniramo još malo do takmičenja Cetini, pa onda ide ako Bog da Austrija, Banja Luka, Italija, potencijalno Bugarska, tako da s ovim kadrovima našeg trening poligona odjavljujemo se. Uživajte. Ne znam je li Bosna kad ljepša bila ovako zelena.